Kako da ja sad pređem preko? Gorim! Gore mi noge! Evo ga, razbio sam ga, to je to. Lik mi je tu unutra. Može li motor voziti po lavi? Čak i može. Okej, ne može. Gube su. To sam. Koji headroll. Pozdrav svima, ja sam Paklarito, podošli u neku nepoznatu lokaciju u Južnoj Americi ili ti novu PUBG mapu koja se zove Paramo, koja se trenutno čini kao Erangel. Mislim, barem meni onako nekako izgleda. Evo, definitivno izgleda kao Erangel, pogledao tu štaru tamo. Ili ono onaj vulkan? Ok, ja se nadam da mi možemo doći tamo, čekajte. Tako da nemam pojma, idemo samo istražiti. I samo se nadam da ovo neće eksplodirati i ubiti na sve, jer ako se to dogodi, onda rip. Pogledao tu grmlje. Ovo je kao neki miks Sunhawka i Erangela. Okej, znači vidi ovo. Znači mi smo tu negdje u nekoj visokoj planini odvojeni totalno od civilizacije. Predobro izgleda. I pogledaj kako se izljeva ova lava. Čekaj, možemo mi skočiti tu i umrijeti u lavu? Ovaj lik je iskočio. Zašto si iskočio? I ovdje ide puno ljudi, ja sam mrtav. Ali nema veze. Ajde, prvi put. Prvi meč. Ne moram dobro odigrati, samo da razgledam mapu. Da baš me zanima šta se dogodi kad skočiš u tu lavu. Skoro saznati. O ne, tu ide lik. Ok, ja sam mrtav. Molim te, nema naći pušku, molim te, nema naći pušku. Otišao u malu. Zašto je otišao u malu kabinicu? Ima ovaj veliki hangar. On ode u malu kabinicu. A dobro, možda već prije igrao pa zna da je tamo loot. Okej, imam DBS, ne želim DBS. Mutanti DBS, znači ne znam se šta je gore. Kakav je loot na ovoj mapi, ja sam mislim da je bolji. Daj mi, back, reload. Okej, ništa, idemo probati roknu tog frajera. Ajde, uzet ću DBS za svaki slučaj. Ajde, nije toliko loš, valjda. Mogu ću da ušao već u hangar? Ajmo ići vidjeti. Nako sam ga sa DBS-om, to je to. Okej, DBS je predobar. Ja ne vjerujem. Okej, možda ih je još ovdje sletilo, trebam biti opresan. Ma daj, on je našao beril. Ili te mene kolje? Zašto ljudi imaju više sreće od mene? Frajer je našao beril. Okej, znači koristit ću ovaj prekrasni ljubičasti beril koji ima granaticu koja se ovako njiše. I koristit ću DBS. Ništa, idemo dalje. Ovo je za sad dobro krenulo. Prvi meč već imam jedan kill. Čovjek, me to treba za sad švalicu. Ne. Ovo nema attachmenta. Što je ovo unutra? Kak dobro, gle. Ima svačeg. Tu neka roba. Okej, idemo provjeriti u lauma šta se ovdje događa. Vidi ovo je. Baš mi se nekako sviđaju ove boje. Daj, pogledaj ovo čudo. Majke ti mile, vidiš što se sporo to kreće taj dim. Neću previše ovdje ostajati jer tim mi je dosta daleko. Idemo probati doći do teammateova. Da? Kako da ja sad pređem preko? To je jedno jako dobro pitanje. Baš me zanima, će mi nešto biti ako stanem i neko se tamo roka. Gorim mi noge! Gle ovo! Okej, nisam znao da je što tako funkcionira, čak mora se healat sad. Znači, ipak možeš izgorit. Dobro, zanimljivo za znat. I tamo se neko puca. Oni su dosta daleko, ali gle, ovo je mala mapa, tako da... Mislim da bi bolje bilo da se ovako nađemo tu svi negdje zajedno. Tako da nemam pojma, idem prvo vidjeti šta se ovi tu tamo kolju. O bože, neke eksplozije ovdje, okej, moram to razglašiti. Ne, znači, toliko me fascinira ovaj oblak koji stvara taj vulkan obrak. Okej, meci za sačmu. Panzerfaust. Gdje spucat? Možda ubijem čak nekog. Ajmo bez samo random tamo ispalit. Pogledaj kako se spušta. Možda čak i ubijem nekog, ne zamisli. BAM! Kako je dobro je. Okej, neko se sad počeo pucat. Mislim da sam upravo aktivirao. Što on? Razbita polica, okej. Prevrnuti stol. Zabarkediran. Otvorena vrata, okej, neko je bio ovdje. Zanimljivo, možda i dalje tu. Možda me ubije. Meci. Odlično, to će mi trebati. Okej, otkud? Vidim jednog lika. Vidim ih više, evo. To je cijeli squad, O ne. Gle, još mi bomb baci sve. Okej, jedan je nokan i uspio sam nokati jednog. A drugi su me uništili. Pa onem, prvi meč čak i nije toliko loše prošao, tako da idemo ponovo. Šta ovo? Emocido enganado, ja nemam pojma šta to znači. El Paramo vive. Ok, ovo znam, ovo znači kao živio Paramo ili tako nešto. Da, nemam pojma točno španjolski, ali znamo otprilike natucat nešto. Ok, idemo ponovo, ovaj put idemo svi zajedno negdje. I ovaj put se mapa promijenila, kao što možete vidjeti, znači drugačiji je raspored nego zadnji put. Da, i drugačije vrijeme po glavu. Više nekako maglovito sad. Ok, idemo, gdje bismo mogli, hoćemo Atahu. Ok, idemo kroz maglu. Čovječe, kod da igram Jurski park ili nešto, tak se osjećam. Gdje idemo ljudi, jeste označili helipad? Oni bi ovdje, ali dobra, ajde, vi hoćete šta se tamo helikopteri. Možda čak i jesu, gledaj, to je neka... To je mislim ona pista. I ovdje ide puno ljudi. Okej, mi smo mrtvi. Ništa ljudi, ja se nadam da se znate boriti. Što kuna George Polo, oni kontejneri, a? Samo što su ovako, jedan na drugi. Ovo je najloši loot ikad. I vidim tamo I nema šanse da gubijem jer je predaleko. Vidim Scar ovdje. Zašto je Scar zapeo ovako u kontejneru? Ja sam ga primijetio. Okej. Reko me ubijao. Prijatelju, pomoć, neko me pucao. Ovaj helikopter predobro izgleda. Moram se healat.
Tu idemo di ovaj lik. Tu je neki lik pucao, jel da? Ali mislim da su gubili ovih. Već imam. Da, neki frajer je gore. I oko našeg frenda. Okej. Nećeš ti mog prijatelja. O, ubio ga je! Joj, koji si ti, ja ne vjerujem. Znači, lik je cijelo vrijeme ovdje gore kampirao. Još tamo se nabustat. Okej, neko nas gađa raketama, zašto? I otkud? Ko se usuđuje? A? S kim se vi pucate? Aha, oni pucaju taj helikopter, a? Ajde, hoćeš pasti. Evo ga, razbio sam ga, to je to. Imamo po loot. Naš loot. Ne, ovaj frajer će mi ukras loot. Ej, ja sam ga razbio. Čekaj malo. Gospodine, ovo je moj loot. Ako mi ovaj frajer sve ukrade. Čovječe, pogledaj ti koliko je to drop. A valjda neće baš sve stići uzet. Ok, sve je stigu uzet. MK14. Aha, nisi stigu uzet MK14. Tamo nijam attachmente i sve za njega. Čovječe, pogledaj ti koliko je to drop. Ok, rekao me gađa, ne znam otkud. Otkud nas gađaju? Wow, ok, bomba. Dobra bomba. Jako dobra bomba, savršena bomba. Koju mogu bacit? Šta su tu negdje blizu, a? Gdje je frajer? Tu je negdje dolje? Okej. Ti si mrtav? Znači ti si nama bacao bombu, a? Kako si došao iza nas? Davica! Može. U extended. Okej, ovo je zanimljiv meč. Di, ja ne vidim. A, vidim ga? Hitan. Hitani su obojce, ja mislim. Što idemo prema njima, ajde. A, usmokali su se. Ajde, imam najveće oružje igri 7K14. Sad staviti na close range, stavit ću red dot. Jer vjerojatno će se pusati na blizinu. Gle, bike. Okej, nisam znao da su vozila ovdje. Bravo. Ubije jednog. Gdje su drugi? Dovrši ovog frajera. Moguće da su dolje? Wow, što je ono tamo? Neke katakombe. Sad kad nam se došulja ovaj. Imam MK14. Ne možeš mi ništa. Frajeri su sve živo imali. O ne, ubili su našeg frenda. Mogli ga spasiti, čekaj, smoke. Da, ništa od spašavanja. Mene samo zanima šta je ovdje unutra. Wow, oni su otključili ovu katakombu. Muzina gun. Da, ovo je nova puška. Slična je kokar. Okej, ovaj moj friend je drugi umrao. Rip, ja sam mrtav. Zašto raša bez mene? Ne! Neka druga dvojica koliko vidim. Trojica, squad, više, okej, puno ljudi, mi smo mrtvi. Da, ja ću prestati followat. Okej, ja se nadam da ovdje ima nekog oružja. U ovoj kućicima mora biti nešto ogromne kućerina. Daj mi oružje, daj mi oružje, daj mi oružje. Zatvore vrata. Da, ovaj frajer je već mrtav. Moj Tommy. Imam vektor, ali ne znam hoće li me to spasiti od moje sigurne propasti. Jer ovdje je puno ljudi. Panzerfaust, bože. Samo sam odgodio svoju smrt za nekoliko sekundi, ja mislim. Imam ideju. Kako ga to nije ubilo? Evo zašto ne volim igrati u trećem licu, nemam pojma od kuće mi frajeri znači. Ili ovoga, mislim da su ga digli. To je to. Dvojica su mrtvi. O ne! Još jedan treba biti živ. Ja bježim odavde. Počinio sam ubojstvo i bježim s mjesta zločina. Ja ne vjerujem da sam ih uspio roknut. Ali lik ima DBS, zato me nije ni mogu ubiti. Di će bez tim ubiti čovječ. I kalaš imao, okej. Onda ne znam zašto mi nije. Vidim, motor! Da, to je običan motor, to nije onaj novi. A daj! Ali tamo vidim onaj drop novi što dolazi. Da, ovo je ono obično smeće i sad sam mrtav. Vidim frajera! Ne, ovo nije bilo pametno od mene! O ne! Trebao sam u letu onako, ko Shroud, ako sam priječio drugo mjesto i probat ga ubiti. Kako sam mrtav. Sad će mi doći cijeli squad. Kako me on pogodio u letu, to je isto dobro pitanje. Imam neki zlatni skin, ovaj frajer ima neki zlatni skin za AK. Pogledaj ovo. Predobro izgleda. Ok, živ sam. Kapija! Otvor ženo kapiju. Moli se da me neko ne ubije. Ovi ga rokaju likovi. Neko ima neko ima onu novu strojnicu iza. Ok, sva sreće pa je zvuk ovog čuda. Čovječe, osjeća se kod da sam u Prvom svjetskom ratu. A oni pucaju njega da on ispadne, da. Ovo izgleda prejezivo. Ajde, ispucajte ga više. Neću ja pucat. Frere gore tamo. Ok, sad bi to trebalo past. Ome se sakriti iz ovih sandbagova. Jel palo? Da, bacio ga je, tu je. Vidi koliko je to čudo, ma da, 100% je novi motor tu.
O ne, sad ću doći sa svih strana. Moram biti jako oprezan sad. Ne znam se pozicionirati na ovoj mapi, znači nam pojma gdje bi mogli biti neprijatelji. Vidim frajera jednog. Mrtav? Gilly King, to je to. Ok, znači ovdje je čisto sve s lijeve strane, on je tu bio. I solo je. Dakle, da vidimo šta je u ovom dropu. 556 meci, šta meni treba? Ok! Ti mapat ponovo svojima. Da, lik je ovu novu strojnicu i da, sa svih strana su me roktili. Hej! Pa zar nije to gospon Clown koji pleše i koji će sada dobiti nogom? Hej, ti si njegov prijatelj? Ok, mislio sam da je tužan, ali zapravo pleše robotski ples. Imam ja neki ples? Imam ovaj. Ok, krećemo. Koja magla leti. Ajmo ovaj laboratorij da vidimo šta je. Koja je frka strka oko toga. Ok, ovdje koliko ljudi ima ovdje. Ja sam mrtav. Da, ja sam mrtav. Pa otvore vrata, čoveč! Panzerfaust. Lik mi je tu unutra. Ne vjerujem! Frajer me gađa. Još neko dolazi. A to si ti, prijatelju, jo, kako si me prepao, dragi boj. Čekaj, plesat na njegovom tijelu. Idem bit toksičan. Joj, vidimo još ove šlape. Lik je mislio, sad će on mene. Ja nemam ništa. I odjednom nađem ovo čudo i ubijem ga. Znači, ne vjerujem. Šta su biljkice tu u ovom laboratoriju? Opala. Ovo nisu biljkice, šta je ovo? Neki mutanti što. Jer piše bioeksperiment koliko mogu. Da, bioeksperiment. Ok! Ovdje se mutiraju majmuni i ja bježim odavdje. Ja ne želim biti mutiran. Jer neće to više radit. Ajmo pronaći neke attachmente. Kako ovo dobro izgleda. Tavica! Ja ne vjerujem kako ova mapa lijepo izgleda. Znači, znam da to uvijek kažem kad dođe nova mapa, ali ova mapa stvarno lijepo izgleda i ovdje vidim. M249, ok, bacamo panzer. Ok, pa zase imam jedan kill. I to ok. Ja sam sretan jer taj kill sa Panzerfaustom. Tako da sam dobio 5 killova običnih. I ovaj backpack level 3 predobro izgleda, pogledaj. Sve dobro izgleda. Ok, ovo je thumbnail. Ja ne vjerujem, vidio. Samo kad mi neko ubio, ovak dok gledam. Ok, da znao sam. Ok, jako glupo što radim sad, ali idemo. Zona je tamo stala. Kako uopće mogu voziti svojim nogama, stopalima. Mazovskim. Ok, ovo je bilo jako glupo. Ali sad bar znam gdje su likovi. Ajmo granatiranje. Ako ih nijedna bomba ne ubija, ja ne znam. Ok, ovo je mrtav. Šta si imao, prijatelju? Gdje je ono moj motor? Da, ništa od motora, ok, trči u zonu. O ne! Trči, nadam se da se brži u zone. Prvo sam samo dat gaz, nisam trebao pucat onog frajera. Trebao sam se samo voziti na motoru. Opet se mi vraćamo tu gdje smo počeli. Znači oni likovi su s lijeva, to znam. Samo da nas neko ne čeka naprijed, to je to. Ajde, trk. Ova zona je dosta brza i vidio, ide on helikopter. Lijevo. Sleđa. To je loše. Noko sam ga. Savršeno. Ali mi ih još tu. Oni gore. Ovo je bilo blizu. Ok. M24. I kako mi ga ukrao pred nosom, kilomet znači. Ček, mi smo na vrhu, mislim da bih ja umro, jel da, ako bih pao odavde. Ne bih baš to volio testirat. Da ja mislim da bih ja umro. Da, ovo je definitivno smrt, ok, nećemo testirati. Jer ovdje je rub mape i ne znam šta se drugo može dogoditi. Ok, sva sreća pa je lik loš. Ok, on je mrtav. Igor Golubenko, to je neki naš. I automatski umro, znači bio je sam. Da, baš vam hvala na pomoći, prijatelji boj. A mislim da je ovo dobra kombinacija, Vektor i SKS. SKS na daljinu, Vektor na blizinu. Super, ovaj frajer me gađa tamo. Ovi se negdje iza tamo onim kućicama. Da vidi ga na krovu. To sam te. Koju headerov sam mu dao, I ova kad bi ga sad mogu izrašat. Gdje drugi? Vidim drugi.
Idi ga diši, ajde. Joj. Ima inače. To ovdje pucali. Gdje pa onaj drop, čovječ, to mene zanima. I možemo li se mi ovdje popeti sa motorom? Wow! Okej, to nisam očekivao. 37 ljudi, ja mislim da je 64 u početku. Da, znači nije 100 jer ono, to bi bilo stvarno previše za ovu ovako malu mapu. Vraže jedan. Bravo, nokan. I red dot. Ili sličnu sitnicu, mogli se popet na krogu. Okej, znači da sam ja ostao duže ovdje, ja mislim da bi umro, da. Farah mi je bacio Panzerfaust, di si? Idem ja njima baciti jedan Panzerfaust tu unutra. Moram malo visoko, malo više, da. I 60. Zamisli da ga je ubilo to. Da, previsoko sam malo. Ok, igrat ćemo kampersku igru i čekati jer oni trebaju zonu sad. Zone ovdje. O ne, pogled zonu! Ok, da oni definitivno trebaju sad ovdje ići. Ovo će neslavno završiti, ali nema veze. Idemo. Nokan jedan. Tu je drugi. Nokana dvojica. Vidim trećeg. Iza grma je. Ne! Za malo da sam skod riješio. Čak nas i ne ide toliko. 2 tima samo. Ajde, gdje ima praznog prostora? Strani, desnoj. Okej. A ne, ovaj frajer tu ispred mene. O, mogli pucati kroz ovo? Baš i ne, a? Ti si nokan. I mrtav. Neko dolje bio. Krmača. Ej, dobran. To sam ja, vaš prijatelj. Što ima to na laptopu? Windows 11. Otkud? Wow, okej, vidim. Malo lik. O, letiš! Zašto letiš? Nisi ptica, mislim sad više nisi ni... Baš me zanima mogu li polavi s tim. Mislim znam da je ovo možda samo ubojstvo, ali... Sad ćemo se testirat. Može li motor voziti po lavi? Čak i može. Okej, ne može! Gube su... Gube su se probušale. To je bio zanimljivi testing. Evo zapravo vidiš koje su nam skinove dali. Dobio sam nekih 10.000... Vidiš tamo u store. Okej! Mislim da možemo... da možemo čak ovako kupiti. Okej. Za sve... Ma što pogledao masku? Okej. Ne, ja uzimam ovo izgleda pre-creepy. Okej, to ćemo uzeti Faceless Freak Mask. Odlično. Ček da im kako izgleda. Znači, pogledaj ovo. Što izgleda? Okej, moramo Executioner set. Odlično. Vidim. Da, pogledaj ovo. Ima neke modes. Ma šta vidi ovo? Ovo izgleda koji iz Transformera. Scrapyard Slasher. Okej. Ako mi ostane ću uzeti to. Ne, klad glavu baš nosit ovako. Okej, ja uzimam, ja moram ovo uzeti. Ovo izgleda prefora. Daj, molim te, pogledaj ovo, znači kako izgleda. Izgledam ko ona šija, ona pjevačica što se ne želi pokazati lice. Nadam se da se joj dobro izgovori ime, da. Ova maski, ovo je lutkica. Ej, pozdrav lutkica, okej, tebe ne želim, ti si ukleta. Majko draga, kako izgledam. Ovo što da uzem, ajde uzet ću ovaj tu još. Okej. Ništa, mislim da možemo sad prijeći na oružje, da vidimo weapons. Okej. Znači, pogledaj ovo oružja. Baš šta? Daj, molim te, pogledaj ovo, ej. Hoću ovo. Ovaj kalaš isto dobro izgleda. Sve dobro izgleda šta ja pričam. Da, ovaj beril uzijam. Obožavam inače beril. Idem samo još od gira. Vidio je helmet. Spike helmet. Koji backpack bi bio predobar? Mislim da je ovaj. Da, ovaj uzijam. A ovo je nekako ba da, pa čeće to ko barbika. Zapravo ovo je fora. Što je to neki čuko? Pa onaj korgi. To ću za tak mi ostane. Ali ovaj uzimam, ovaj predobro izgleda. A vidi ovo je isto s ovim čuksima, sa psima, Ok, level 3 ružičast, mislim da je bolji ovaj žuti. Da, bolje je žuta, žuta je ipak moja boja. Uzimam žuti, bez razmišljanja. Gle, čak ima i neku kokoš ovdje. Znači to i ovo će ekvipat. Ok, znači ovo je za level 1, ovo je za level 3. Šta još možemo odavdje? Da, ovdje malo drugačije funkcionira nego u mobilnu. Utility, nickname change, ne to mi ne treba. Wow, Glowy G36C. Da, znači, pogledajte ovo. Ovog nema u PUBG Mobile. Znači, svaki put kad ubijete nekog ovdje tu gdje su prikazani brojevi se poveća. Znači, praktički broje vam se killovi. Ček, da li ima još neki battle stat? I ovo je QB, wow. Ok, da uzimam
UMP. Da isprobamo kako to funkcionira taj battle stat. Kako su ošlape, šta je ovo? Da, moramo ovaj Kvebu je predobro. Moram ga uzeti. Da, haha, gle ovo. Okej.